ngai zela lunga tla lir thei adel pakhat athi wo in tlai dali le achan ve khan ngai zel khama lunga tla a ta chi pachang aizol ron pan scooty a in phur adela lal biak dika apalal fak oma aboral kulikon police station achanga zalenin thu adon danin lir thei adela pakhat chu a serious hle ni a soi ani a he thil thleng bo zui hian zalen chuan ta chi puai me shwai tu te bia in an khotlang walal biak dika chu he thil thleng awang hian aboral ni in an soi lal biak dika te u naw hi scooty a in phurin in entir tur aizol pan an ni a van duaina an to ta ka wangin lal biak dika phur afar nu po hliam tuarin ZMC a en kol mek ani vuin tlai khan ngai zela bike le scooty atlan lai lungtla in adel vuin ni som April tlaya ngai zel lungtla in adel lal biak dika kumsom ni pali apa lal biak moya ta chhip aizol district chu a hliam tor lovin athi thudon danin lal biak dika hi u naw nu nen aizola in entirin scooty in an kala ngai zelan tlan lain a chhaklam atanga lungtla in adel an pahnih hian damdawi in panpui ngal an ni a lal biak dika hian a hliam tor chhuak zo lovin dali le minute som nga khan athi aka zen ero ake lama adela ngai to om lutuk ani lo he thu zia la hian lal biak dika ruang hi an khwa thlen pui ala ni lova zanina lumen tu ni in naktu ka vui ani ang traffic SP in thu chwa asiam vuin April ni som ni nga ni chhnulam ro sura wangin ngai zel kong chhaklam achanga khamlung tla in vandwai thak takin chhiat na athena khamlung chen khathila tlamai theidin huna an omni asiat ani awangin le helai huna mi pui ve wang ta na him tok lo ni asiat ani awangin kulikon le sai khama ko in kar kong hi zan in dar saril le ajan ve achanga thule omma jong chu li thei engchi ma atlan tlang thei lo ti mi pui te kan in shati re ti in azol traffic SP chuan vuin nga ngai zel lungta awanga thina thlen chung changa a hnuai atar lan ang khan thu chwa siamani